Mr. Temring. Number 7. Attempt salaga. Chingai na Paul query. MACHEE. Mr. Number 4, PA. Defensively Paul Sam Kuidale. First half, yang ngay laki na, kupsang ay re. Competitive salay na kupsang ay ne. PA na kolak ka, sang dalit sadalay. Second half di itum kamatha performance yang luise. In the last match ni, yari ping nala ngachang kachat malila support sami daklevang ringpaye. Ari first half sadalay laka ina gachat akha salushi thauke. Ari ngazinwi phazati lishla kaina organizing committee na ina hangdagi gichiwi hangdagi dakhlei mipu ping hili lishla kaina phazat rum khawai homi delay kresa da achiwi machiruwi patrons ping kakhneli donors ping kagatumali yorla kamateli achiwi match ngreura khai hili yangsang mi kahai match officials ping chiwithili unit or kugajivu delegates
Ari we last match we second half hi hapok le shitai re team khani na ari la na new we team spirit kaleji continue sami lu shit lo ani shinang rew de le kha ari nga zin we phaza thili le shila kai na organizing committee na homi da khlai we list chi in hang mi ke number 1 li achu we machiru we patrons ping number 2 donors number 3 Yorla. Number 4, program officials. Jika acu we match ili yang sang mi kahai officials ping. Number 5, acu we delegates ping li thana dak le khrer naw ping na thum sai ko li la phazat ngrum mi khwai hodale. Kanaw next li acu we media sami dak le media partner ping li la hodale. Next li Achuwi machiru hiwi guides ping na tum gadong ali la phaza thing rum khwai hodale chiwi thili achuwi machiru hiwi stall li mayon mi dak lai legacy shina long we member na tum li la phaza thiling rum mi lo da hodale kala achuwi organizing committee members gadong ali la phaza thiling rum mi khwai holu shitale Lat lushit da hang mi lushit kay aring azin phaza thing rumi khwai patrons ping yorla donors volunteers ping match officials ping unit we or delegates ping li thana dak lay khrnau ping stall keeper ping media ping organizing committee functionaries na tum gotong ali leshla kaina phaza thing rum lushit khwai Jishat lushit talay. Kala aring azin we pazat kui kawai we say ha he kui ru HW Shingnai how member organizing committee na samira. Second match second half resume sa khai ne. Yang ai lai ni yang dele atam la mak tot lak manai. Si kejang mening tu dah itu mizimik lah sang lagi thaning romilo Chingai players ping goal convert sak vai chances create samilo Chingai na singdalai units ping li ayaw en radak lay ram nguson no ping li akha hiya ka saklain hang okay sakla ke ka hang gai jidran mom ne se rem na machiru khamyo na ngso da tournament hi ajana rumkhre nei rakra tam bing li la myon sa kha kali invite sa kha ramilak lo khraba kha host team li muying sakla mai ka shimira je kha chem sa pai mre host team iram lim muying sak mre je kha ba welcome sam nei khra rang sangai ka chi saklain khui milo na tum ram na mathain ra khang reu hi yangai lak tele kai iram mak yuwi mring ka phala tra kha phong sok tele Aring zinwe phaza chile jithat khaya khalai re mring pham samielo are issue we athang rumkhuli stone unveil samik hai ocha yaule ar Shimray kala anang yura takhlai awi ngsot naw pingli la zinwi phaza thing room sei gachiwi invitation hi midale substitution for PEH number 9 number 17 in number 6 kala number 2 out
congratulate sadly matang reo khai chiwang show khai khani li chuksun hor chances create sa mitale a thangwena Chingai ki tam na long wi free kick ne Chingai na singdale Chingai Chingai na singvudale Thalai na tackle sang rok tale Pe na khuisingai re Mr. Chuksun Hor Thalagay na Romi dale Temring we short Nakhaye Kaliga next liver Mayon Saluyaka Host team li Marem Bashili Them la semi final Kang section kafai pinning milo units ping na Pe na kap sang mida Chingai goalkeeper na Tukuyera Chingai we out throw number 19 na horse sang mida goalkeeper na Paul Visangai re Ladlisida hangsangge mi kajik tha ina kahang hi phap tang hi re machi phani mayon lisida kha tournament sa lisida kha marem li host team li wing sak milak lo chi request ka sa ne first round ka thali thak na da mai sing sa gaur ka ji masa mi lo chi ka sa ne na tumli welcome sa show ne tournament hili Sharuk Mukhir Salala Kajikta Rumkhong nai wi Sot now ping Rang room tale ka nutumli la ring ka pa pong shok tale welcome sai pe na sing tale Mr. Chinaucha goalkeeper na to quick vai salaga corner kick sambangai ri pe kitam naw long
Mr. Temring Chingai we defender na panglain ka taksang da pe na out sampangai rei out throw Mr. Chuksun Holly pass salaga offside tak hai nei Mr. Chuksun Hor Temring along li khaning zang laga atm sa laga ayar shokai rei injury lag teo khalai ai rei metik tarka sai rei pe kitam na long wi metik tarka sadle Temring li aten samik vai second half atami rashung da team kanini na mathalai nang reu da hotnang rok tale simi show hi last match lang sa da mathalai nang reu mi tale Chingai na la goal equalize sa khawai pe na la lead sa khawai gi hi hotna ching futale Mr. Chuksun Hor Mr. Chuksun Hor he away position machi holak manai Mr. number 7 Chingai Masaba im da out chokaira number 9 Thalai na jili tackle sadle number 7 na katak sang mida P number 4 Chinaucha attempt salaga number 7 P Chingai player le fall sahoda free kick award side Mr. Temring shock hai nei out throw pe number 9 na 7 limiter 7 na Kuitadale number 23 pole possession he P na 60 Chingai na 40 Dale dakle nei out throw for Chingai P number 9 na sing da
with corner kick ne. Corner kick for P katam na long. Keeper na mathalay na. Nakshok ta. Number 9. Number 9. Paul chi. Rim kui laga. Khaning jang laga thaksang lagai re. Second call for PFC. Kala Chingai wewang ba mazang rangai. P na call khani jang mi hai re. Chingai kitam na long. Pangga mai rano. Call convert sakwi laklo. Number 2, Chingai. Number 17 na Singda laga. Chingai na collect sakwi re. Number 2. Chingai wi pangli le dalay. Ball hi. Number 7. Chingai. Number 20 Chingai. Pena collect sakwe re. Handball so how the free kick award side re peli. League tournament we are long hili PFC no goal score sa kai hi. Match khani hi chi shat chi ko ka hai re. Chingai na la. Ka thumati ka thak hai nei. Mathalan ka thak laga keeper na. Safe. Ngak shok hai nei. Number 20. Number 7. Side back cross saka milga. Number 9. Outro. Juksunor. 24. Arila outro. Number 7 na Khuire Chingai. 16 na Paul ngayar mi hai re. Home dang rock da. Pewi custodian na collect sa Khuire. P na single Chinao jana side li kata kami da chuksun hor dangerous la kaya shot ne league round we last match ka through Real moment the second half along sangai re goal score hi pe na khani Chingai na nil Chinocha pe na single Juksun hor pe na single ball khitama mandale cross samilaga Chingai na collect sakwida kitiao ka tackle sang rock laga free kick hi barely our side re
kala Tipox area nga sa hauda penalty award sa hai ne Zangmiga safe sanik lay tuma mathai manai referee with decision the owner sakang rok wang yangai lagi team kanini le gagtuma goal sanghai re Mr. Chinauja atang first match li hat-trick khuye awi hat-trick li lang mai khai nei Chingai FC wi Chingai kitam nalong wi call kazang thengai lak dele hot nami fulo Paul pas sang rol ka out chok hai nei Chingai basina kathak sang laka offside ta hai re goalkeeper na mo thalai na kathak sang mi hai re Mr. Temrak Ninyang lak ngana pe wi shong ka thakshang da Mr. number 7 attempt sa laga ngak shokai re number 10 tackle sang rok laga sajeng rokai re chi yang sang mi holo Chingai kitam now long wila pe wi shong inala aten kasamilo Hello volunteers pangda volunteer in charge pangda cha chomi lei changju ro sang na changwe camp changju ro sama liwe ma che ru pipeline mung cha ne pe rai to ka show ku di lei volunteers pangda kayang sang mi blo changju liwe camp chama ru supply che wat pan dekhi che kayang sang mi blo volunteers pangna ahon ya ka so tang cham ga nang si Shimray phungre tang ma da chang ga leo ne ka halong ma chata changju ro sang che kayang sang mi blo gonna kick for Chingai pe na players ne collect sa shang da out chokai re
Chingai na katak shangda number 7 P mathala kaya team up nei Mr. Chuksunor Parley Postly to the Muzangture Assist Sakimi Mang Muchila Nella Zankushi Para Call he Play continue Sadley Chinocha Chinocha Mat Talai Nagataklaga Ngak Shok Kahine Substitution for P number 16 in, number 10 out. Chingai basina ngak shokta pena attempt salushi day kala out chokaira Chingai nala hot na ching fudale outro Chingai Pena Polji Kuisingai number 17 Talent heading Samida Pena Kuilere Chingai number 12 Chingai no Kuisangai Ray Paul Singdalay Pena Ngapai Kuida number 4 Cross Samilaga number 17 Katak Sangda out Tahir Chingai number 7 number 9 P outro hi Chingai kitam nalong na khuli shitra Chingai Paul Singdadalay Chingai na collect sa kuilaga PAW shong zatalay outro hi pe na kuira pe number 3
atam talakai rei mathalai na ngriom mi hai rei team kani na ning khai re team khani we final last match hi mathalagan gupsang mi khai chi wi wang ligishe ram hema yarun ngalo volunteers pa ngalo sangramo mayor sangramo alu nro na haba ho ni shogali rena nang shi da ground hema alung da tu laga da gazang mi share lo do he nro da henge gali le amro alu azangi na lamla have ma ngalang sitting arrangement kala hangdi ti sokve yang da libu ne cheda atam mazang la fat solo have he ligishe marem hema yaron ngalo kala volunteers pang naro tong apam heri alu kurumi chala do he naro da pu khunge ne last match we